ni som paruk February sang ni som ni panga khan Mizoram thalai Christian Paul te chuan Lunglawn hmuna General Conference an neya he an conference Hawnna ceremony hi adang dai na Ropui em meya Mizo kan ni na masabera an ron tar lang ani chero le khual lamin bul an ron tana ti chuan atopa hladou te an ron chama chu tiang chuanin hun an hmanga chu Mizo lama chuanin zai te welcome speech rangin an tran chhota ani hetianga kan culture an tar chuaka hi Ropui em meya nama min din tu le min siam tu pathian po alom hleang ti arin omani hetiang ngai tua chuana chang an hria hi an fak omin an chunga po lom thu kan soi hial du ani kong eng kima Mizo kan ni na hi kan lan chua tir zel hi Mizo te chuan kan ti tur ni in alanga hetiang ang in khom pui ni khuwa te Mizo kan ni na za pui lova kan culture an han choi nunga kan culture manga bul an han tran he an fak omin Ropuia an chuan om tak zet katiani tuna thirin ilo en howang u
chỉ phải cần bu cái châu cái lỗ lộ cái châu tuna hian GKP General Conference don to na zong an ron tar chuak le don ani an don kum le an don na an ron keng chuak ati hian
in zawain lal iswa Krista pingin si bay kan bu ka chu GKP member ti hian hei kan ngai to angaim he khovela hian kan mission pui te po hi kan shia chian awanga hlat kan du zok changa om fo chin mai kan pathian ro hetiang hi ani ve mia lo a shi chianga piangin an hlat phal lawa ngai zwal zel an du zok chin ni hi ni e pathian ngai tu te hi in chir an om ngai lawa ngai du lo tu te ro in chir bai le fo chin an ni lal sulan pathian at nai lo meu chuan ram hwain ati boya mitzak samsunan pathian la chuan nau pang chai to chu alo ni ta ni kha rumbol pui du tak nang ma in sha dan hlum bil ka bun ruakin vokela ini na ang lal pa hi nai tuk mai ro pathian nai hian inuna jangin khove ala dial kian chi tu ti an na ishilo ngaim voi khan ma pathian nai ro ti chuan anin anayang chu in khom pui hlim tak le hlok tak mang chhu turin du sakna kan hlana chu
Mizoram thalai Christian Paul in Ropui voi somli le pariat na kan lo theng te hi alom em he Ropui a hian kan thalai member zong ten athian chibai bu ka thilung taka ama an lo nai deu theina tur le an fak theina turin pa le fa pa le tharau thiang hlim mingin le pathian ro puina turin he Ropui hi lom takin ka honge pathian ma kunin chong trayang u lalpa kan pa chungnung ber zarin hun Ropui tak mai nangin min pe kamin buat sei sakle wang hian lom thu kan ril ache kan thalai te hian I hming fak le choi moi a I rong bol te hi an chak em ti kan mu hian lom thu kan ril bok ache an mani kal tlangin zoram le khovel zau zo ka po I hming ti Ropui zel la missionary tour te pastor tour te irong bolai ramta na thok tu kan thalai te zinga tang hian tam takanom theina turin nangin thalai te thinlung le ngai tuana an tharau te buat sai sakang che adang le a chuan kan tunlai khowela kan thalai te hian khovel thil rui lo le nom chin na te ban sana olal pa nupui fanau te neya chitha pung dewa imal som na ani dan turang taka an manan chen theina turin an thinlung min bo sei sak pokang che leimal som na po nangin pein vur la setanan min shuai bo sak zel le rui lo laka le thi na laka te min shuai liam sak min po liam sak zel hi tharau thiang lim hangin nangin ti top la kan thalai te a fin na te pathian na ya hun zia te pathian rong boli thaberani ti khiat na te nangin pe la he Ropui chunga nangma mingawanga thusoi na hun nei tur zong te fak na la lan tur song te le kan thil ti zong te hi ming Ropui deu nan le ram zau naman ruwa tan min man sak pokang che heng zong hi kan lalpa du tak iswa Krista min tiang limin kan di le che amen amen